تحرش دين عبوس قلبسيد كوكازيا كورونافيروس خفيلة بحوارخو لزر قيادة بخي بعقوز غيالخن Ündühlüyəç operativ ştabu beçxamts Stavropol mahka qostak davel Rebert Bolqaroyçuah şi Dagestanya Krasnodar mahka Volgaçuah tsats Underş çansa regionya velergu официал информацит Приба шолстре ис стыг Qotya harç kirnishka asan Dagestanya bu dinabus Tsongshkhilers uggreduk Batqevi varxu официал ayolç информацит Noqchichuadu masan hachul goli hal Velvats bo dinabus tsa Tsongshkhila prit Noqchichuen vice-premier Vismuradov Abuzaid коронавирус Tsongshkhil Darbantsine qachin el yarjin informatsiy Khartsina mehkugu khochu Kadyrov Ramzan Otshoqa yarjinch video choh khizdu Kadyrov az Tsobokh Khanyut qeshi saht 6 minut Patriot süt quzakhin a yüzün mogshu qach diknik bu Mangalbet de olchoh Khami ghirs Telegram kanal shinte toysh Darjir Vismuradov Patriot Коронавирус walatsa Darban husmi'awal Iqinch döynah Sheik Antvina das Dagestaniyach buynaks koştah. Politsiya press-vekaltu barah neqtuanch gerzx qachalazinarg Darban husmi tsigad avella. Das tallamchk dicin Sheik Ant tqashu sowxanyer narkotikah vettlo. Tsahchoh shenachts mattiz dealer ushbay qirmash düş el. Wa'vinarg latsu qastos butsun qidakhin bol qolam. Dinozavrlar yutolş Stavropol mahka. Üç fizika, ximi buxti azüş bu, ilmanç qararçxena. Otshoqa Kavkaz Realik Xambir, Qilpsiyet Kavkaz Federal Universitetirch, ilmanç geofizik Yakushov Valeris. Tsayolç hostnish barah, itayplarsh tsqatsxail örsichuen lattah. Amkarina Turkmenistania, Gürjichwa qiychpachaqshka ditir ilmançs. Stavropol ghalin khilattuch hukmat deqtah latch eqantsisen baatqa baashowst million shohalg dinozavro yitinlar qoton yezch dint todi qosufdu düzürk berdq primeter chuyhanyolch eqantsu ilirsh bilgoldaqir Yakushevs